Sir. Possible meeting will be tomorrow. Just Bubagram Kolas. Of course, there is a very important. Okay. First of all, let me have the meeting. Yeah. With whom? Which agency you are meeting? Central government or Minister? I think Honorable Home Minister. Honorable Home Minister. So, and it is likely to happen tomorrow. Yeah. Okay. Thank you. Time to time, আমরা আপনাদের জানিয়ে দেব. I cannot say now. Okay. You are hopeful. Let me reach in Delhi. Are you hopeful of this? Hopeful. Okay. Thanks. Okay. सरकारनिबो कायसा रेसपन्सिबिलिटी जेहेतु जों जोंनि बर' जों आरो बहाय फगजाबाय गैया जोंनिबो कायसा रिजन दं आ रिजननि दारैनो जोंबो आरो मा खालामजागौ आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट होम मिनिस्टार बनो नंखा बनो इमप्लय खालामो खालामखौ बेनिफ्राय सालायथोङो निश्चय तामो कायसा डेभेलपमेन्ट अंखा जोंनोबो जायगादि जोंखौ सालायखायानो आरो अंखंखौबो जों लाम बिगाता दिनै के सार नोंथांजों थाना जानिन पाल समते लगिरो थाना जगदीश बाबू भाई पूर्णचंद्र जनते चेयरमैन ऑनरेबल चेयरमैन ऑनरेबल सीई चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर जोंखौ थामता सर ओ हांगार स्ट्राइक नते जे हांगार स्ट्राइक मा जानाय छिमिया हास्तेन लुकु गोनां रक जत नासिंला जाक बुबाग्रा नते बुबाग्रानि क खाना बागै बम हायबो कंडीशन दगते आबो जे नासिं तने लुकुरनो बम हाय क कसानो मसिस ब्राउनो सिंह के चारो जे for a long time they have been waiting and I wish they will have sufficient patience to wait 4 more times till our result is accurate. Then I think they will be able to understand and we shall be able to send out the real information to the stakeholder, to everybody, to the general people. Thank you.